Yeah, Mockingbird Ramaphosa. Wengizwe ayifana kuyanyiwa ayikhale ngizwe namhlanje sesikhathele sonke la eMzansi lendaba kaRamaphosa akavela athatha imask yakhe nevaccine bese vele yena ivaccine ikhala lakhe sesikhathele sonke la eMzansi lendaba kaRamaphosa akavela athatha imask yakhe nevaccine bese vele yena ivaccine ikhala lakhe indaba iqala eMarikane kufa abantu ngenxa yakhe kanendaba nabantu baseMzansi yena waseKenya sithi president yethu le kanti kwimishini buzogoqa eSouth Africa ukuze ibuyele kubelungu uyisithombe nje simnyama kodwa uphethwe ngabamhlophe bacabanga ukuthi asikuboni lokho uphethwe ngabamhlophe nale corona basithusa ngayo siyazi ukuthi ayikho bayiphushela wabo umshikashiko ukuthi bakhanda imali njalo after 10 years banegameka abazenzayo ukuthi umhlaba uzamazame kuze bathola amasenti thina silahlekelwe emsebenzini yena ulahlekelwe iPad sifunana nemsebenzi yena ufunana neIPad dlala ngathi uRamaphosa uthi asigqoka ama-mask mina bengibukela iEuro abantu begcwele egroundini ngekho ngisho umlungu oyedwa befake leyo mask wathi South Africa iready pho icorona ngena kanjani sehla senyuka asazi manje siphila ngama-level Ramaphosa udlala ngathi udayisa ngezwe lethu kuba uChristian usaphila ngaba yikho le nonsense akasuka uRamaphosa bese kubuyisa umsholozi masifuna imhlaba yethu back basinika icorona badla imali left and right free education ayikho babulala abafundi free education ayikho bavalela umsholozi ejele bazoyithetha inyani siyahloma siyahlasela soja siyokhipha umsholozi makumele silwe siyolwa man siyokhipha umsholozi makumele sife siyofa man siyokhipha umsholozi man yeah sesikhathele sonke la eMzansi lendaba kaRamaphosa akavela athatha imask yakhe nevaccine bese vele yena ivaccine ikhala lakhe yeah sesikhathele sonke la eMzansi lendaba kaRamaphosa akavela athatha imask yakhe nevaccine bese vele yena ivaccine ikhala lakhe uthinta umsholozi uthinte thina uqobo abamyeka umsholo